Nawna selli therapy. Assalamu alaikum warahmatullah. Meren salmina nokku ka wondon e nder lalagal lendi wontiramɓe Guinée Conakry, wontiramɓe Liberia, Sierra Leone, Afrique du Sud. Miɗen salmina wontiramɓe États-Unis, miɗen salmina wontiramɓe Europe, Corée. Aysko ɗum Allah rabbu samawati wal ardi jogiɗo ko lannata o muuyi en aray sendoɗen kadi yoga e toɓɓe wawayɗe ɓeydude bani adama e pinal makko ngal. Voilà, salama lampo jama balde mon ami personnel Oumou Diallo, bonjour. En yewtino e vidéo ji min feƴƴuɗi hunde wo ko bani adama heɓi ka hoore leydi ɗo si tawi pinal ngal takkaki ɗon e o wi'e lowre ko pinal ngal duwamo gollande ko. Pinal no mari lowre moolanade, pinal éveil wiyete kon éveil, excusez-moi, no mari lowre moolanade e nder gurdam bani adama o. Wota sikko gandal ko pinal, gandal ko feere, pinal ko feere. Goɗɗo no fina hara o janga puttere, goɗɗo no janga hara o fina puttere fu so anda. Pinal ngal no waywa gite udditiɗe, gite yiyayɗe. Fodde a takkali pinal ngal e dewgal mangal, a wonay people pleaser, rewowo yimɓe, sodowo aljanna, beppale, ɗaɓɓowo toɓɓe. E ɓayde ɗum ɗo wona gurdam ma, sikke ala ngal ɗon dewgal ngal haɗay. Sa heɓali pinal ka nder diina ma, a wonay rewowo yimɓe, a wonay jokkowo le religion deta sikka ko ɗum woni diina. Kala diina ka tawata ɗin etaji ɗon wawali cautionde, wawali jaɓude, a sikkay na diina ma ya si a tubali nato ya yiide ɓay ko yimɓe wonɗa rewde. Sikke ala yiɗa andi ko yimɓe wonɗa rewde, par ce que ɗin etaji no wawi immade jango ɓe innama kala ko ɓe haalannoma ɓe daari ɓe tawi ko fenande wona gonga, joni ko ɗum ɗo a jokkay kadi. Oui, merci Diallo Youssouf, nous sommes toujours ensemble depuis UK. Merci Kododoba, merci beaucoup. Donc Aray, merci Wongele Serima, hello from New York. L'éveil, Porto John, himo andi éducation ko addanta mako ko be o itta ton éveil o. Si minni Porto John na Porto ɓen fo, je parle du colon arɗo colonise maccinɗini soroma ko fi on min haalde. Ces explorateurs, ces missionnaires blancs, imo andi e nder éducation mo dowama jonnude on ko be o itta tan ko wiyete kon éveil, o jannama hunde wotere pet, o jannama aada makko on, yiɗugol mo kanko. Donc sa yi ande mo kala no faala rawnude, mo kala no faala wurde ka leyɗele maɓɓe, ko tawnoraka gandal maɓɓe. Naam, koko tawnoraka gandal maɓɓe ha sikkuɗa, ha ɓe holluma ko rawni kon ko ɗum ɗon moƴƴi, ko rawni kon ko aljanna, ko rawni kon ko malaika, ko ɓawli kon ko jinna, ko ɓawli kon ko sheytani, ko ɓawli kon ko kullil, ko ɓawli kon ko na ko moƴƴi. Hooliɗa ɗum, hutiɗa Allah taguɗo ma. Allah wi ko tag ko fof no laaɓa, wiɗa ko bani adama wi kon ko ɗum ɗon laaɓa. Ndaaru hande no wawɗa, hay mo wiɗa ɓawli a monoto. Sa hoyɗi dontogal ɓalewal ka karamkoɓɓen daroytoɗa si weyti. Sa innama nagge ɓale sadaka aɗa hooli ɗen be ɓale no gayna goɗɗum,
a été conditionné par l'éducation esclavagiste ɓe yaltini ko wiyete ko pinan nder ton pinal ngal woni gite woɓɓe arabuɓe naaɓe fuu woɓɓe arabuɓe arɓe ɗo andi hiɗa mari kanŋe arɓe ka ma ɓe ari ɓe découvre hiɗa mari kanŋe ɓe jonnuma jogagol aadaji e leyɗele e jokkugol yimɓe ɓe yaltini ruuyanko diina kanko wiyete ko spiritualité tawhido ɓe pooɗimo ɓe ittimo fes ɓe nodduma rewgol yumma ma e bemma e karam ko ma e lamɓe sa maayi hande a yimmintinama janngo malaikare fondi e ma no inni aljanna ala jahannama ara ko honno gerdata parce que ko ɗum wonɗa rewde ko yiɗa sooda aljanna yiɗa ɗaɓɓa ka daɗa yiite anda e Allah no woodi anda Allah no woodi Allah wima fa'alu lima ko faala o waɗata planji makko ɗi nayi jungo ma woodi fa'alu lima yuridu comme way firde ni wawɗo firde ɗum ala ɓay a wata andude ko ɗum o faala ko kanko andi ko honɗum faala ko tuma waɗi o anda o nodduma rewgol yimɓe ko yimɓe wonɗa rewde sikke ala ko ndaaro diina ma kan sowona yimɓe wonɗa rewde inde Allah ɗuuɗa ha yewtereji ɗi ko inde bani adama wi Allah landaki makko ɗuuɗi si tawi ala ko wiyete kon éveil e nder gurdam maɗan e nder diina ma kan e nder dewgal ma ngal ara ala gitte ko ɗum waɗi yiɗa ɗaɓɓa tun toɓɓe ko ɗum waɗi yiɗa hikkina haajuji yimɓe ɓe yeeso di haajuji maaɗi hiɗa hikkina aadaji yimɓe ɓe yeeso di aada ma hiɗa hikkina gongaji yimɓe ɓe yeeso di gonga ma kan gonga yimɓe ɓe wona gonga ma bappa sa nani gonga goɗɗo no ina ɗum ɗo ko gonga c'est à dire koko humodiri e neydi makko ndi e film oy koye wona ndarinede e gandal beppale ko wona jannede e aada hoye makko modi koko andi kongo wonma wiwde gonga et intérêt hoye makko tu dois créer ta propre vérité sinon tu vas mourir immo daroɗa wallina gonga ma ankari kan hika sa wallinal gonga makka gongaji ɓe ade maccinɗinte merci à tout le monde. Est-ce que vous êtes là la famille? Faites-moi signe. Non anati ka famille mo anani biramana inna gonga la jikari nyantuma halata be gonga la jikari gonga jarnakari gonga be andu shirku nati kamo sanamu alhaqu min Allah gonga kanko Allah ko ɗum mawɓe men ɓe ngalen ko wona Allah fo ko beppale ko ɗum mawɓe men ɓe ngalen ko ɗum hokkunoɓe doole e nder Fuuta Jallo ko ɗum hokkunoɓe doole e nder Mali ko ɗum hokkunoɓe doole e nder Mauritanie ko ɗum hokkunoɓe doole e nder Nigeria ko ɗum hokkunoɓe doole le roi de Sokoto Ousmane Dan Fodio ko ɗum hokkunoɓe doole Sierra Leone Kabala ko parce que hiɓe andi kamɓe kadi ko Allah tagi ɓe hiɓe mari gonga si ɓe yi gonga Allah kan ɗum ɗon no yoni ko wona Allah kon fof ko beppale mo kala no jogiti gonga mum kan ka intérêt mum makko ɗum siwoto ɗum
ko no wonirta an gonga ma gonga ma gonga jikka sanani dum ka galle mo andu shirku naati ka galle mo parce que gonga la jikkari wona gonga ma kan an dum nafatam be noddata ya sujjam biroma ya sujjam modima ya sujjam bemma ya sujjam landoma ya sujjam karam koma ben don ara sujja nabe ko shen ko shen mo biroma wonno video gonga makko mina tangini de ko nginni wade fere onon kadi cerno kombo jakata ngen nagge mo biro ma wonno ma wiide nyande o nyande gonga cerno kare gonga la jikkare gonga be kori ko on wi mo kori on hewti cerno e kori wota on jowdoti kori wattane yiga dum do na mere yahe limugol ko ka hombo wadeto qui gagne dans ça se partage pour une sorcellerie kori wade fere hewton ka simbon kare kori wade fere hewton ka kram ko kare sela sa ko wallino ta ton ko ngaray ha ka cerno kare kori wade fere dofto don kare kori wade fere aljanna mon wonno jungo lando kare kori wade fere dofto dom aljanna mon kori wade si ayi adofti ke don taxi ji ko yobete korto karta turu e normu hewto yayi cerno kare c'est réseau be inni mafia imbe sikkay ko wada be deal tool ma adna fo mafia sa créal non an gonga ma kambe ma fete ko ay jiwbe maabe sa ja sa andaro wi ataway ko mafia o kitirbe tu n'en sais rien wota holo aduna wota holo aduna holo gonga maka holo tagudo ma holo kobe hollu makon wana kobe hali ko gonga rajika ko ina be ko no mo gongi ko honno o gongi ko alla gongi ko no banana masi il est corrompu o gonga witta dum wonto tanani godo nen he ko kari ali do gonko gonga o fala mo wiwde hakkille nen hakkille kari ko goto ça n'a rien à foutre avec la vérité comme il dit comme et ko kari yidi comme ko goto gonga tu dois apprendre à créer ta vérité parce que gonga neddo wondo walude yaasi e goddo wali do climatiseur gonga ji mabbe na goto gonga wona do faggede e gonga wondo strong wondo yaltude eto hebana hore mum biira dum gonga ji mabbe na goto gonga lama do no shaede no toñede e lama do no jonnitede haddeji gonga ji mabbe na goto wadi hen won nafi kan kak goddo halina doaka halirde non adoaka fofirde non ko e makko woni c'est lui qui subit c'est pas toi donc be adam ma concept ali janna ko nene ko mudi ko kolando ko fe fiya did you be sha'i to duwete nag wobbe bira wobbe hotta guringil wobbe hay cowuji dimbe gollitire parce que tu as refusé de vivre dans ta vérité parce que salike wurugol e gonga makara gonga alaji kari wona gonga Mamadou gonga Mamadou kan wona gonga kumba kan na gonga Shimiti
goto kala e maɓɓe mo famali ɗum ɗo wona e maccuɗo oya ta famali ɗum ɗo jogoɗa gonga ma kan an c'est à dire gonga ma kan an nafete na fi no dogede ɗa dowa dogude no gasa wonɓe dogude ɓen no jogi gonga ko woni ɓe doginde e ko non dogata jokkaɗo wona fi yimɓe no dari kali nange ko ya daro kali nange parce que ko hunde wotere iɗon nandi kon dina wota kon leñol gotol kon yiwdi woto en fof no dari kan nange iji ma fof no fottani an iɗa jiɓisi weeti bimbi sa ɓay biredi ko ƴakka goɗɗo no compte bancaire makko no ɓiyi ton de milliard ko ngaji mon ko gotum e ngadi an iɗa waali e liwre an waali e day an ala ka bugoɗa oɗaɗa mari ko bugo kono gongaji monɗi wonta goto sona an a wonta e maccuɗo an ñama ha hara hibboya kawtal mana weela kono gongaji monɗi wondirta gotum sona nafiɗan ka an e goto wona on goto ananda hay e goto crée ta vérité et vis ta vie hikkin hajuji maɗin yeeso hikkin hajuji maɗin yeeso hajuji yimɓe ɓe sona ɗum tedditiroyte parce que personne ne sera là nawnare no arde nayegu no arde basal no arde ça fait partie de la vie. Personne, je dis bien, ne sera là. La première semaine, asikai wama ande de ala. La deuxième semaine, ko seda beyata. La troisième semaine, goto anda ida woda. C'est terminé. Si a mayi, c'est 3 jours. Il y a société hande katawata. Funérailles. Fi fatunde nden no hetti ɓuri fureyo. Hiɗen société démagogie fi dewgal ngal no hetti ɓuri jombidirayɓe ɓe ko ɗum yimɓe ɗiɗo jombiraɓe anda hay ko ɓe waɗi. Personne ne connaît ses droits o ko dewgal. Partagez le live, mettez le cœur. Voilà, merci. Qui est là? Dongaray, ko wiyete comme pinal no mari e lowre molanade bani adama fodde mo udditi gite makko ɗen Allah hollaymo. Pinal kañum ala hattode goɗɗo inte ɗo mi gayni jangude ko pinal woni wala goɗɗo nite mi wawi o metier ko pinal woni wala goɗɗo wiya mi gayni laamade ko min jeyi ɗum ɗo pinal ala mi jombi ko min jeyi ɓengu an o fina mi heɓi ɓiɗɗo ko min jeyi o fina ko angal pinal. Siɗa mari pinal heɗa faami ko a janganako ko janguɗa wo goɗɗo no dowma donc siɗa faala ɓeydade lawol ngol no udditi sa heɓi mbuuɗi iɗa andi ko inde ma nden waali e hoore majji c'est juste des chiffres wona an jeyi almalu malula sa heɓi mbuuɗi je précise c'est juste des chiffres a ɓura goto puttere koko sikkata parce que tu as tel compte mais en réalité c'est des illusions ko ɓay yimɓe ɓen anda valeur maɓɓe qima maɓɓe ngoɗa si ɓe naafinqinade ɓawo ma ɓe soodo e ɓawo ndiyam a ɓuraɓe puttere ko manque de contact c'est à dire angal yondinare ko ɗum addi si sikkuɗade a ɓuri goɗɗo parce que ɓe yondinaki ko Allah waɗi ɓe ɗon ɓe waɗa pere gollitirgol ko Allah jonni ɓe kon ko ɗum waɗi si yimɓe ne soodo e ɓawo ma. L'argent c'est juste des chiffres à ton nom.
no gasa ko miskino nyamata ko ngasusta nyamde dum no gasa on wiyeteɗo mo ala ko nyamata kon ko okkata kon an ngasusta nyamde dum parce que ida huli pasal awi awiyanoma ko cerna kare ko ala kare patron kare monsieur kare no ngi titri no hulbin aduna ko jawa cippo bayno nga jawina ya cippo sa cippi ke toujours ida suuri donc toujours ida holla yimbe be hida donc dum naado e contrat ji bancaire très dangereux avec des pourcentages élevés ma ya habija hore ma e jungo goddo avec des pourcentages inimaginables goddo wata mi jita tellement que ida andi ko huttado parce que titre mo jogida nay wi parce que akreni hore ma dabila wi dum fonu maɗɗi gonga feno wono gonga feno en nekku wist innal insan gatura jahula oita kanko gonga kawali gonga o seki la nentere là-bas kananda kantina o kan nentere là-bas il va pas dire la vérité aware no kadi ga bimbiro goddo go juldo jango wonti kufar e dum lannata may joni no buy e meden no nder musedi c'est ça la vie yetto bikko winda goto ala ka hore leydi do mo ala sonjade goto ka ala ka hore leydi do mo ala musede goto ala ka hore leydi do mo ala tampude tout le monde est dedans ko none no ne'irada non koye filmoy ko beul ma hollude ma koye haajoy nabanam mi nabane ka wondon e fottude sikka ko an tampi kambe hibe buttini non quand tu rentres dans la spiritualité a famay fowno e tampere ko none no jogorɗen tampere nden non ma none no yirten tampere non ko non serti woɓɓe yiya tampere maɓɓe nden wa finande ko ɗum ɗo duwala jannude woɓɓe yiya tampere maɓɓe nden ɓe halkike ɓe lutti e mo ɓe gaynata c'est la seule différence parce que oɗa o heɓay tiiɗal e muɗum o gera famata oɗa o heɓay taƴagol wullugol felugol hay Allah o naata e doggol ɓaawo yimɓe rewgol baatini mocco pocco pacca parce qu'il ne veut pas faire face à la réalité o naata e wullugol e sifagol parce qu'il ne veut pas faire face à la réalité o faalaka fewtude lewre makko nde donc o sikka noon waawɓe fewtugol e lowe mum ɗen ko garjanna woni no ɓuttini non la personne la plus riche du monde elle souffre aussi comme toi ou plus que toi non wota ɗum hoode ɗo ko Occident ɗo ko États-Unis ɗo ko woyi woɓɓe kaka poubelle joni ñamude woɓɓe no e nder centre ji no e nder foyer ça fait pitié sifotako woɓɓe yanino drogue addicted no ka laawi no yoodade no diwde no pikkade no détruisde gurdam mum la souffrance elle est partout c'est soit tu acceptes de gérer ta souffrance pour créer un peu de bonheur ou soit tu refuses et que souffrance ma ɓeydo c'est ça la spiritualité c'est que spiritualité o ban adama on hato jina e wonugol tunge alhaali goto dans la spiritualité ban adama on no ande hato jina e wonugol alhaali goto kenen ngara himo moƴƴi kenen ngara o moƴƴa c'est normal c'est la vie kenen ngara imo welti kenen ngara o weltake kenen ngara mo jogi kenen ngara o jogake kenen ngara mo selli kenen ngara o sella kenen ngara mo e probléme kenen ngara ala e probléme
kena ramu huli kena ramu huli. C'est ça la spiritualité. Kudum do kadi jonna tangurdam ma en valeur. Mais malheureusement le religieux e ko nanditi hen no fala ma wi'ude si a barki ko a barkinu, si da moƴƴi ko a moƴƴuɗo, ta ɗum nananema. Donc ta ɗum nananema wota ɗum yiyanema naade yimɓe ɓen e gurdam kopi wurugol ko ɓe wona. C'est très très dangereux parce que ko wonma wonda halkude, tu vas vers la dépression et la frustration. wurugol ko a wona. Si mbuuɗi ma ɗi lanni, accepte ɗi lanni, fuɗɗoɗa rak bottom, a perdani hay hunde, a fini. C'est-à-dire question on ko honɗum ɗum ɗo duwala jannude non sa jaɓade, tu vas te retrouver avec des dettes qui vont te coûter de la quinine. Non, la liberté commence lorsque tu n'as plus envie de te faire voir. Man adama fodde hida ɗaɓɓude valorisede ndaare a fokkitali papa. Dans la spiritualité, pour te libérer, tu te déconnectes d'abord. No ay filum ma kum no branche a ittay kum taw fiw fitta appareil ma on fittamo ha laaɓa naɓa non branchamo ka réciprocité, ka jonnata jonneɗa jonna ittamo ka jonnata jonna ma ya joni. E compte no woodi ka retraite waɗete, an hiɗa jogii compte ko retraite tum waɗete e makko. Sika ka banque ɓe noddete ɓenna c'est quoi le problème? Hara ɗa utti compte ba ko retraite ɓenna c'est le problème. Est-ce que ɗa gollude? Qu'est-ce qui ne va pas? Compte muɗuma ɗi woni ɗum goɗɗum ɗum ala en jannude ko dépôt retraite wiɗa an hiɗa moƴƴi ko dimo ida gayna meɗen ɗo retere ko ɗum woni ñande. Na wiɗa gayna, na wi ko a dimo, na wi ngal ma fo ko retere mais ronkata menen kadi retere ɗo itta parasite a bum kaari koy o dogi. ɓe moƴƴa ɓe anditanaɗi la mi komin tun wonno min waɗaynoɗi mo nawni ko min mo ƴaway ko min mo bugoto ko min mo waalo ko mbo landino maaro a wonino Allah. so ala ɗon ɓe wurata kadi a yejjiti kala ko waɗanɗa bane adama tawata mo wawno waɗande ɗum hoore makko himo mari taaga a bonnimo a janfi kadi nan fo. Parce que chaque torton ko parasite manjam profession a créé adna un problème. Lampu gerto ɗaɓɓa toɓɓe no ɗaɓɓa ko wacce min wani ko mbo landima ɗum. Dandi ko milliard jelu yimɓe woni e hoore leydi, dandi ko milliard jelu kulle woni ka hoore jordi ka baaru ɓunkinji ila e ñuuƴi heɓi e bolle e gordoɓe iɗandi no ɗum wuri. Wonɗo servude ɗum o wiyete rabbu samawati wal ardi o yejjita fiima o yejjita fiiɓe kono woni komin waane kon woni wonɗo dogu ɗon ha jabet nange tension cancer anday ko an waane. mo wonɗa doggudude on yo ɗaɓɓere lekki ara mo ɗo Allah ara ngen nagge ma yayno Allah ara ngen nagge ma yayno basi mo suti ɓengu ma, mo suti oto ma, mo suti jawle maɗa, mo suti koye terrain hoy noon kuri danko hoore ma, kuri ala giɗo ka hoore leydi ɗo. Détrompez-vous.
ngal gandal ngal ɓe janni on hiiɗa aɗa ɓe ɗayni sa holike ɗum oɓe ɗayni hombo hiɗum a yiɗali hoore ma an tawa yiɗali hoore ma min miɗa ƴiɓi kombo yiɗayma par ce que lampe gerto yiɗa hoore mum ko toɓɓe o yiɗi ko titre o yiɗi ko galon o yiɗi ɗum c'est être égoïste envers soi galon ko ɗum nafay ma hey kaari hey wa makko ala bon ça t'apporte quoi fure waccaɗo ça t'apporte quoi my dear il faut aider c'est très bon mais wallu hoore ma taw yurmin c'est normal mais yurmini hoore ma taw siɗa jogii paɗe ɗiɗi a yi goɗɗo o wattaki paɗal o ala feere paɗal a tawi o watta jotnama gotal siɗa jogii dolo koye ɗiɗoy a fotti e goɗɗo o wattaki dolo kum o ala feere fi mum a yi o ala few wona salare ƴetta goto gokkama mais yo taw noon hiɗa watti hiɗa fawa complet ji ko a wattotako hiɗa watti wudere fanci pakkude hiɗa yaha fawana humɓe holande e gonɗo ɗum fokkita hiɗa yaha ñawlo okka kono e gurdam noon goɗɗo no ñawlo okka e joni ko maruɗa kon a okki ɗum ɗon a ittali geɓal wonki maki geɓal ɓe marɓe haqqe e hoore ma a ittali ɗum ɗon ko yiɗa yawde kadi waɗa ɓoggol ka dande ma ñamade okkitira innano mi anda ko no waɗi miɗa soñde so faali tan donc mayi joni noon kono goɗɗo yaltirta e ɗum ɗo ɓayna yen natuɗo e haalugol wa politique lagine haala wil peppale bimɓe kikiɗe kay kala ko ala golle c'est zéro musidɓe kala yewtere nde jokkintinaka golle ko fus mi fillito hande kala yewtere nde jokkintinaka ɓaawo nde yewtede golle ko peppale ko fus haala ko haala nafi wo si gollitirama gandal ko gandal nafi wo si gollitirama ko waɗi siɗen yiidirde ɗo ɗon jentade nawna selli miɗa yiide commentaire ji mo ko ɓayi gollitirama na ɗo haala woɓɓe haalu no fi mum oui woɓɓe haalu no fi mum sa yi avion no nafude gollita woɓɓe ɗum en taw ɗum no haalede kaari ƴetta e avion wal mum ñanne wiira yaha makka kaari ƴetta e avion wal mum ñanne ko ɓe tato woni ton on peppale avion ñanne no mari avion jogiiɓe avion ɓe giɗa sutiɓe ɗum wona naɓa artira hiɗa ƴawde nder to ki hunde woni haala ko fena et puis woɓɓe kadi ani no hooli ɗum ko ɗo avion wongal yani woyi ɗum no yurmi ko yiwɗa ko ɗum ɗon wonali kawake yeeso ma ko a yiyali ko ɗum woni kawake no hawni donc mayi siɗa faala noon yaltude e nde soñdia wi adnan ko tampere wallahi ko tampere adnan tampere no ga je salue tous ceux qui sont en train de souffrir actuellement économiquement socialement affaire ñabbeli des maladies problèmes de justice ceux qui sont en prison wonɓe gerdude e drogue addicted wonɓe etade haɓugol jikkuji bonɗi ɗi ɓe wonno e mum l'alcool la prostitution vol abus de confiance coupeur de route kala sonjamo wonnuɗa e mum wiɗa etade tu veux changer je vous salue tous ça c'est que vous avez un frère qui a reçu c'est Nauna Selli j'ai affronté aussi continuez et le courage kala wonɗo e dewgal you are trying your best to move yalla walle kala yaltuɗo mo yalti fi ɗaɓɓere you are trying your best ɗa etade ɓermama que Dieu t'aide ta taƴo ta daro taƴito wiide darotako wakkilo doga yaha sa watta dogude seppu sa watta seppude daaso
mais faut pas s'arrêter, il ne faut jamais se décourager. Tuma kala fa la dartade, tuma kala fa la découragade, andu ko hondu yaltimma, andu ko hondu adduma fuddagol o ngo miije do mi yaltoy dum do. Teddungal ala e mum, jikke ala e mum, cellal ala e mum. Wata sikku yawgol e drogue e alcool e ko nanditi hen ɗum tay tampere ma nden no ɓeydayde woni, parce que ko hakkille ma ɗen jogii ɓanndu maɗa, et là tu brûles ton cerveau. Donc may e wi adna on c'est la douleur. Joni noon konno honno famirta yaltugol e mum, la douleur tampere nden ça construit une personnalité, un personnage. Tampere tafay defay bane adam warpay mo defam o ɓenda, o wona produit kedduɗo, o wona noon personnalité wawayɗo noon personnalité tiiɗuɗo ko on personnalité tiiɗuɗo on lannata tampere nde, détruisata tampere nde. par ce que tampereji goo no hoorema hande ko an woni nene majje baba majje, mais ko si tawi a tafike noon anda ko an créiɗi, sina ɗum andata ko lamu ko nene an ko baba ko mawti andi a ɓendal taw, ko durye ko allamu a ɓendali taw, ko cause et effet ko remuɗa wonɗa soñude. Donc e wi tampere nden hinde tafa bani adama tiiɗuɗo, bani adama noon tiiɗuɗo on himo munjita tampere nde. Oui, ça arrive comme ça. ɓe yimɓe ɓe yetta bon no tiiɗi no gayna no nafude adna on, ils ont passé par là, mais différence maɓɓe on e buy e meɗen c'est que kamɓe ɓe alano dans les illusions, ɓe alano e o diina penale, ɓe alano e o aada beppale, hoolagol ko woodaka, wulugol ko woodaka, i koyɗi o no gera no ngata no fiɓa no fo allah no walli ɓe alano e ɗen penale, ces illusions là. ɓe alano soodude aljanna e jungo goɗɗo, ça a été leur chance. Ça y fayda leyɗele même ɗen sansata, c'est ça le problème, c'est le mensonge. Ko ɗum woni diina, mensonge, na faux, je vois pas généraliser, le mensonge. Ça fottiɗo e plombier jo, il pense que omo sikkude so fenanali ma heɓata, sa fotti e maçon jo so sikkay so o fenali o heɓata, sa fotti e jogiiɗo diina o sikkay so o fenali o heɓata. Donc à chaque fois que tu manques hoorema fenanda, aray a salike douleur on sonjama wonɗa mum o ngedna te construire. Ko tuma wonɗa cette forte personnalité si wawa détruire cette douleur qui est en toi spirituellement, anda wona a ɓandu tun, jaka ko a ruuyanko hiɗa wawi feƴƴude nden tampere, c'est le corps qui souffre, hiɗa wawi feƴƴude nde. ko ɗum yiyata sa udditi entreprise kesum, obstacle o toso koye lakkinte, koye tampine, koye anine ha fa la wirde. Mais si a wowti quand tu vois les obstacles ay opportunité, ça ne te dit rien. ma so wattuɗa yide DG jo hande kadi chafisi probléme ari o jala e woni andu douleur makko ngo fuɗɗike mo gérude. to ma yiɗa debbo si goɗɗum heeɓimo acci wulde c'est fini, elle commence à gérer ses douleurs. yiya debbo waɗamo ko satti o wullata o acci wullugol, et puis ça ne la dit rien absolument. Wattangila elle est forte maintenant, ça a firi, elle va te détruire. o taƴiti yiite kayno personne traverse l'enfer, ça a fijirimo o ukkete e magge, parce que o jaɓata naadague e makko, il reconnaît directement no heɓa anticorps ji wonɗi ɗin ka ɓandu ma. si ɗi wawi affrontude nawnare c'est fini, sifa nden noon si ari automatiquement troupe ji ɗi moɓoto. ɗum wattane yiila tuma kala naata waɗiɗa ŋatiɗa foin a wara e anticorps ji maɗi heɓa cancer. Oui, parce que ton cerveau ko an habbi a wiyeto ŋatiɗa mboɗiɗa foin ngandi ma ndi wiya
bandu luttundum en foolama kañum anda ko ɗum gandinna bandum en fo o wulli en foolama joni terte finalement si tawi a heeɓi virus e mum a heeɓi nawnare mum y a plus d'anticorps y a plus de défense mo mari cancer mo mari diabète mo mari ɗum ori heyi il faut croire hiɗa gayna a hawloto taw hiɗa gayna si a yi ko tedde a hawloto taw hiɗa gayna kono hay o memali dongal ngal o anda sino towa si towata o yiya tum volume dongal ngal yiya ndende daroɗa kono mi waɗi Allah kono mi ara noon kene ngal donga yana hay 2 kilo hara ko buna wonto ma kene na dongal ngal o hato jini wurinna ina way tertade yaha kono ara no dari ɗo no planti ɗon no tuti ɗon o leggal kono mi waɗi Allah kono ko hande annduɗa Allah no woodi Allah addanima ndiyam o addanima nange o addanima coñci o addanima maaro o addanima nebba o addanima ɓiɓɓe an anda Allah no woodi an heɓa probléme mum kono mi ayo ko joni anda Allah no woodi ko ɗum Allah wi no firana ala ana firawna o nema ɗo fo wa noddade lan ala ana ko ɗum no metti firde wi famali ɗum ittu firawna to fewtina ɗum e ma hey kan an woni landare ko al ana ko joni noon joni wonɗa ñittade ko ɗum wiyete kanuudo ko lintowo albalawji ko woni mo heɓude ronkal lintude nemaji ko heɓunoma ma ko heɓuna ɗum ko kanuudo ko dullugol kanuudo ino linta tun ala ɗum ɗo ala ɗum ɗo wona beena wona kayri wona leydi wona ɓuɗɗe ko woodi ko an ɗum a nanirtake gite ɗen no ton aɗa yiwde ɗum ɗon c'est pas important hankin ɗum ɗo heɓino c'est pas important ɗum ɗon barki nene barki duwaw barki kam barki madina minen komin tugalal dina minen komin barki e yo nam waɗi noon noddaɓe kadi inna kuddi nene kuddi baba kuddi huuɗ an no haala ɗum kadi kono joni e Allah 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 an ko sino sofi ko Allah sino newi ko yimɓe ɓe Allahu akbar ngara wi a famille comment en finir avec la douleur. Pour en finir avec la douleur, il faut accepter que cette douleur te travaille, te fabrique. Cette douleur travaille ton moi. Cette douleur va te façonner, créer une nouvelle personnalité très forte, capable d'affronter cette douleur. Mais Njabata, doyo wi, doyo douleur ngu memo ara hunduko ko wi fabe ko woni sonkude wala huwondirede douleur ko kum fandi wo ko kum fandi joni woɓɓe wuri hay wulloyoɓe Nations Unies ɗum fof no woodi han bandiji kadi oui kamɓe no woodi ko ɓe suti si ɓe tammi leydi ma ndin ko nder 10 ans 20 ans ɓe wawanama sona trapoli e bolgo ko ñama e nebbam bonɗam e kande réfugié danko hoorema danko gurdam maɗa danko leydi maɗa yaltoyɗa gurdam. Cette douleur elle est nécessaire des fois. Mais ko si a faami non douleur on a landitike hoorema ayni ɗum ɗo ko ɗum faalala jannude. Voilà, toi tu es dans la spiritualité, si tu es dans le religieux kono mi wari Allah
kono me wari kono wada Allah ida mari ko wada Allah hiɗa mari ko waɗa Allah cogoti ndaru yimɓe ɓe ndaru yimɓe ɓen ñande o ñande Allah fittay woɓɓe adda woɓɓe Allah inno ɓe yaafo o fitti ɓen no lantoɗo no wala Allah wurno barkina o addi koye ɗo kono marra ko waɗa Allah ko honɗum an marɗa ko waɗa ma ko honɗum marɗa ko waɗana Allah hay putte donc solution ni mo yaltirgal ni mo terto etagol terto wonugol goto etotoɗo ka nder laana terto wonugol goto etotoɗo ka nder suudu terto wonugol goto etotoɗo ka nder entreprise relax fawto terto laana kan ka yoolo terto ka no gasa sika fokkiti yoolagol ɗaninoɓe go finay wallidirum no gasa kadi sika yoolike énergie wonnoɗo ka ɓandu ma o mo ƴettaynoɗa a gasa a fubborto on ɗo yaltoya eyi terto ɗum ka nder famille mon tu es le seul wonɗo asande sentere hey relax terto ayya joni ɗiɗo e tato kañum ganno immo ka nder entreprise tu es le seul qui fait de l'effort hey relax ka nder laana ko an tun woni jogui ɗumon kunno ter arrête toi terto kulla kun yoolo waɗi hel sona ɗum ko an woni mayde amaya joni ɓe remplace wondu kadi laana kan yahata a daɗata goto no way sa ñande laana fof si tawi je précise si tawi ko an tun woni etade terto ko lanco waɗi hen kadi hey wata ñan hey ko a woni seerɗat nam a yaali Allah no halki leydi fof kodi kenen mo faala moƴƴinde biiji go no ton ɗum muncayɗi Allah kadi ngo noon kono yeeri yalte o ngurdan ɗanni nayi ɗum ko wiyama moƴƴa waɗi koto aduna dewgal si tawi ko an pet woni etade e ngal dewgal yo ngal lanco no gasa si ngal lancike si moƴƴitoyi goto kala darato fi wota lanco no gasa si entreprise on yoolike si on immintinoyi no gasa mo kala remira e loore munde no gasa si laakon kon yoolike mo kala fubbanto hoore mo stop that life stop being the one who always make effort stop that relax hey no harmi no harmi ka Allah jimaɗi no harminamma parce que faites la différence entre ça pour min crée la vérité sendinira Allah yiɗa e Allah jimaɗi yiɗa Dieu contrôle tout hunde ala lawaɗe Allah koko sikkuɗa koko feƴƴuɗe aduna Dieu gère tout ko remuɗa wo o inna hino ko golluɗa wo o inna hino ko an wino boni pour lui c'est un salaire ko ɗum merituɗa kan considéré no gasa on salaire wawa change de jikkuma si tawno na nafiqanka ko woni Afrique anno moƴƴin o nafiqanka ko woni Afrique ɗum tampinde leyɗele Afrique mo kala no haala ko miija no yewta no labina no mowla no artira no nan ara ko beppade ko woni ga kon haaletake des vrais hypocrites et ethno ɗum nawrata fof yeeso ko woni ga kon a feññinayi ɗum e beteke sa feññini ko woni ga kon
no ka sai bay ko faljite no ka sai bay ko inde wonani no ka sai bay ko apprécier mais ko woni ka ko jiyaka mo yida wono andi mo yida wono waawi kono yata fusko golla lette démagogie gurdan dabe jonno hodo ganna jodi ganga laje kare ganga jerna kare ganga mushe kare shirku al haqqu min Allah shirku sa tubal ko yite wonna jan gakan gida e magge gonga on no yi gonginde selon ses intérêts angala intérêt si goɗɗo noddima e goɗɗum ta noto ha anda ko ɗum o noddirma wota noto ha anda siɗa mari nafoore aduna yakira e may ta noto ɗum ha anda ko honɗum o fiɓi par ce que noddano ɗum no serti anni on noddano ɗum no serti e hulande nde kannibalo ɗum woni ñande ɗum ka nodda wono noto kala ka nodda no noto wiyano mi anda ka mi wari Allah kombo wiya noto ko landa wono waɗa ɓe teddinalila koko teddintama kon ko ɗum accutuɗa ɗon sa wi non ya haali on to respect parce que no lutti e ma mi sikki de si batterie téléphone ma on lanni a jotta ko a darta ko ha charge o yande mais mi anda an ko honno batterie ma spirituellement on lannirta yana yagallamay e puis doga kadi perkun rouge on luttu ko non yaha tawa moƴƴo baatini musidal bongal kamɓe kala ɓe ƴetta ko lutti ko si ɓe ƴetti kon ko lutti kon aɗan dow no few lanni batirire ma nde sumay woni few ko ɗum wiyete condamné à mort lanni joni noon avec la thérapie ila wawi change de nden batirire ɗon watta batiri téléphone ma o ngala probléme change a nden batirire ɗon thérapie ko ɗum wiya ma change nden batirire ɗon watta batirire hesere régla hande kadi waɗa énergie ma on 50%. Si lutti 50%, tu gardes pour toi, pour tes affaires. Itta ka 5% ga wanno na ɗon monta aiguille on addamo 50%. Sa yehi a golli a yoɓama 100 50 waɗoy haaju ma c'est comme ça wona ya ƴettu 75 waɗa haaju adna on 5% yonata nene yonata baba ɗum woni nde fiidande fon na goɗɗo ko an faƴƴen ɗon wonɗum noon en haali fi solution ji ɗin haalen noon cause ji ɗin ko wonɗum noon hewtinta yimɓe ɓen e ɗum ɗo neeɓi on sifanade ko ɓuri hewde kon ka needi paykun yaagal paykun ko heɓata ko wiyete kon trauma deñƴere wondande bonde excusez-moi paykun ko heɓa wondigu bongu tawa o wawata yaltinde tagu makko o wawata yaltinde faaleji makko ɗin ko be o nandintino ɗum ɗo noon si heɓimo kan neydi ka o fanɗi ɗon ko ɗum waɗoyta virgule tourna waɗoya tournan wi moolonangi aranamo ñande o hellifa si a jombimo a heɓi bobo a heɓi probléme a heɓi bobo dankete a heɓi bobo ne'eteɗo c'est des problèmes ça le mariage c'est pas un lieu où wala ka goɗɗo dankoma non wona goɗɗo ka goɗɗo ittane pampese wattira non c'est pas ka entreprise wona ka goɗɗo dankoma e aduna ka laamu na ka goɗɗo dankoma il faut être prêt ko ɗum wiyete trauma sa waɗali thérapie itta ɗum ɗo mi wondiri Allah tawi ɗon affecta gurdam maɗa nan foppet majja
no tawa ko ɗum ɗon soñjirayma haray neɗɗo hiɗa anditira mo oɗo rewi e trauma kono no anditirtamo haray mo etade tun yo aduna o andu yo yimɓe ɓen andu valeur makko yimɓe ɓen ko yimɓe ɓe reconnaisse valeur makko haray mo etto tun pour prouver aux gens sa valeur moƴƴere makko nde imo waɗana ɗum yimɓe ɓe tawata waɗantamo ɗum ara y a pas de réciprocité on ata e gurdam où y a pas de réciprocité gurdam kaɓe vidatamo mais avec tout ça la personne va se donner au fond d'elle-même tout elle va tout donner juste pour avoir voilà yo goɗɗo anditamo pour prouver que tu n'as rien à prouver à quelqu'un rien a joganaki posko tu n'as rien à prouver to ɗum hay ɓe waɗi goɗɗo ananay ko ɓe faamina yimɓe ɓe no yurmi kala ko woti wonno faala fof yo faamu ko fi on no waɗirani ɗum yo mo maabi ko honno yimɓe wiyata ça fait pitié a yiiɗa wayi noon andu pay kum yaagal maɗa jiwanka ko teso kum yaagal maɗa a heɓi neydi hulɓinidi ko wiyete trauma oui parce que c'est à dire wonɓe ma newde ɓen no ne'irma neydi sa waɗi ko moƴƴi ko welata ɓe ko onon sa waɗi ko moƴƴa ko welata ɓe farjere alaka maɓɓe ɓe watama farjutude eno bani adama farjitirte ɓe anda way kamɓe tigiri ɓe wadde erreur ji mais ɗum ko tonga ɗum min tonga men hirsu ça pousse les gens si ɓe réussisani warta ɗo sa yi ɗum kadi ko trauma wonema c'est à dire sa gaynaɗe ka habbaɗa ɗon sa yaltal ɗon tu peux te suicider mais a joganaki puttere goɗɗo mono faala jawdi yo yaha mono faala makka yaha mono faala suudu yo yaha mono faala wurde ka kammu yo yaw ka kammu halanmo ɗum take care of your life mais konno heɓirta o assurance ɗo nde hoolare ɗo hiɗa mari nde nawnare ñaw neydi bonti mi tongami yeeso so goɗɗo haalanima ɗum yaw ƴetta laɓi ki gadda jonnama hirsito to hirsitaki na jaa ko haala wi ma fusu hoore ma nden kam maati sa nani goɗɗo haala ɗum ka nder galle ma yaltimmo ton c'est une personne toxique o détruisa gurdam ɓiɓɓe maɓe elle est toxique ko poison ko a cippiɗo yaltimmo ton o bonnay gurdam ɓiɓɓe maɓe faala wiwdema ko a soodaɗo ko a jeyaɗo ɓennima tonga hirseke côté ma faible on ɓe adde jaɓatama il faut toujours être fort c'est impossible mono faala been walla yo yahangal taw nodde mono ñawli yo yawo yoɓa mono saatini peera e dennaboji yo darano ɗum waɗi hen a joganaki goɗɗo puttere ono ñoogu faso fasa no ɗeñi no ŋaaño no maafi tabi wiu tabi nannu si cancer nangima joni ɓe yiyay ɓe nanay ta hoolo ɗen penale sa waɗi ɗum ɓe yiɗete ɓe yiɗatama aduna iɓe yiɗi non ko wonɗa wadde ko faites la différence hakkunde yiɗuɗoma e yiɗuɗo ko wonɗa wadde ko c'est deux choses complètement différentes yiɗuɗoma on no yiɗuma sa waɗaɗo faites la différence en ɗamma e naɓa artira en ɗamma landakima hay hunde o innata ya adduɗo goroje e mbuuɗi fiyoɓe reconnise ko enɗam kaye udditantake ɗum en ɗamma c'est suffisant tu acceptes la personne naturellement giggol landake ko tiiɗi
humagol landi golle, humagol non landi golle. Du vrai travail, parce que là tu perds ta personne, tu donnes ta personne, tu effaces ton existence pour qu'on t'accepte. A fittay woni wode gol mangol kadna do faaleji maɗi gurdam maɗa fitta few, ils ne vont jamais t'accepter. ɓe yiɗatama aduna ko min wi umma ɗum ala giɗo ka hoore leydi ɗo sona allah. Allah perte marɗa giɗo. Mais je dis kaari no yiɗi la, kene an no yiɗi la, modi an no yiɗi la, ɓe gasi ɓe yiɗuma ka si ɓe noddima e faaleji maɓɓe ɗin inni mi waɗata ndaara salinde wotere pet a nodditay namna sille. wayno woodi yiiɗa ɓe yimɓe naturellement kono ɗuuɗa, c'est peu ɗuuɗa. no way ko wiyete kon diina, vrai diina ɗuuɗa. wiyete authentique, POT ko wona authentique nendi si wawa jonnude ko nafata. ɗuuɗa kopi wata nafa, ko kopi ɗuuɗi, ko kopi ɗuuɗi, kopi nafata misidalla jarate ko lorra to. Il faut être authentique, wona nendi si nafa hoorema, wona nendi si nafa goɗɗo ko. ma wata nandolla ko hendu a wayrayno koni janngo wontiri ni kala ngoto on yaari ga salande ya no kopi na hunde ko ɗum wiya kam men ko ɓuri kon diina, ko ɗum wiya kam men ko ɓuri kon enɗan, ko ɗum wiya kam men les amitiés, c'est-à-dire ko fus on garay kalannode yewtere men en wiyay en gatti ken yewti gonga koko nanta gonga o faaleji maɓɓe ɗin ɓe woni wiwde gonga. Faites beaucoup attention, sa naati ga galle mon a nani bandirawo ma wontiranɗo ma bange mawɗo ma no maɗɗi tun ko gonga hara gonga ko woni wiide kon ko gonga, wala wiide ko Allah, wala wiide ko nelaɗo, wala wiide hoore makko, bal ko inde goɗɗo woni haalde. Faites beaucoup attention, windu inde on neɗɗo wonaɗo haalede inde mum ɗo, windu mantoɗa nden inde eto yiya on neɗɗo. sina ɗum sa watna liila ça va te coûter très cher. On nodda parce que on ɗo reway woni on ɗo, siko mawɗo ma on o reway woni oɗa, et sa rewi goɗɗo tu vas payer. ko on woni fewjande galle mon ɗen. C'est ce que je veux te dire. Tant que on yaltinali ɗum ɗon ko halakuye wonta e hoore ma, vous allez souffrir pour toujours. Tu vas souffrir pour toujours. Si tawi les opinions des autres hiɗa hikkini ɗum devant tes propres opinions, tu es dans l'enfer. tuma tawi yewtireji yimɓe ɓen hiɗa hikkini ɗum yeeso di ko yewtata ko ɓantigri ko a maccuɗo. C'est ça la vérité. siɗa faala noon hara ko an woni tanirawo waliyaɓe ɓen fuuta ko a maccuɗo, un vrai esclave, un vrai esclave. an noon ko ma kon satta ay ɓiɓɓe ma ɓen, ay ɗoftiɗo ma, ay teddinɗo ma, ko ɓen tampata, parce que tu vas les détruire sans te rendre compte. a ukkay ɓe sadakaji beppale, a ukkay ɓe bonnugol jawle, a ukkay ɓe haɓugol yimɓe ɓe ala ɓe haɓude penale. Donc yewtere men nden en wiyoy kadi la douleur fo no tampi, tout le monde souffre. wata ɗum hoorde siɗa tampude hiɓe tampude, ko ɗum Allah wino nelaɗo. ñande ko sahabaɓen sikki il souffre, Allah wiɓe nelaɗo haalamɓe siɓe tampude ɓeeɗa kadi no tampude. La seule différence kono wonɗon yirde tampere nden, et il affronte.
Kabarta kal Yahuda ko foin hey sida tampi hibe tampi kambe kadi kuno serti non no wondo yirde tampere nden non kambe hibe finade an ida wullitade kambe hibe kreyde hibe remude aljanna an ida sodude aljanna fenande na ko sodete kambe hibe dabbitude be wadde recherche an ida sodude kala recherche mo be wadi tu achètes les produits kambe hibe remude ida sodde ko wen remude ko ngatina be adda ñaameteji ɗa ɗin ɗon ñawine ɓe adda lekkele ɗa ɗin ɗon ñawde inna barto gayni jooɗo ɗo ɓe jonne ɗa jimu yara ko jabet ɓe adda ɗa lekkele pikire ko lekki a neɓay rukede ta suɓuke ko ñama daro ɗon e wi gabbarta galli jooɗo ɗon anta goɗɗo jooɗo ɗon e wigol duwawo kaare sikkay sa wallini kabare ka nder leydi ɗa tojjini e du'agol wallin tun kabare nde gollu tun kabare nde no du'agol ayiye kesan nde ɓuuti nde fetti nder ton bilitungu yalti leydi ngeysi ke mais wona golle ma non Allah ko wi waɗi ɗum ɗo ndaara nodduɗa nodda waɗi tum ndaara jonni ɓenguma haqqeji makko ɗi ndaara jonni timodi ma haqqeji makko ɗi ndaara ɓe a waɗata a gollata ɗo foin ko ɓen ñawoɓe ko ɓen duwa ɗaɓɓe sawruɓe duwa ɗaɓɓanede go'o a joɗɗini yimɓe o ñaawi ɗiɗi hiɗa ɗon hiɗo ñaawde tati ko an kadi ara jooɗi hiɗo ñaawde laaɓi sappo hiɗi ko an kujjo gootol an wona moƴƴinoo naa ɗum Allah wiima wonde no moƴƴiri si wondotako no moƴƴiri serte no moƴƴiri ko honɗum jokkuɗa ɗon e ñaawo mari gonga ala gonga an mari gonga ko an jogii gonga ko kamɓe wiima ko gonga ɓe ɗaɓɓitude koko ɗaani ɗiɗi wondi haalamɓe hiɓe ɗaani goɗɗo no jiɓude haqqe goɗɗo mamo kala no jiɓude haqqe oya settu ɗum ko fof ko peppale haalam gooto kala e maɓɓe gooto goɗe maɓɓe annda ko aljanna woni ta gooto e maɓɓe ɗaɓɓiri goɗɗo aljanna mo kala e jontiore haqqe mum taguɗo aljanna on ko Allah ta wala aljanna ɗaɓɓiri taguɗo on moodi ma no wona moodi goɗɗo ɓengu ma no wona ɓengu goɗɗo aljanna on moodi ma no wona moodi goɗɗo ɓengu ma no wona a gaynaade ɗon aray ki hakkille ki ɓe addani on wonande ma hiiɗa yiiɗa c'est fou sendidir yiɗede e faalede way no woodi yiɗayɓe kono ɗuuɗa no woodi noon faalaɓe ɓuri wiyete giggol poom sa yiɗi pomre a yakkayde joni pomre nde wota sikkude mo wiide pomre nden no laba o yiɗunde o yakkete joni ɗo ngara meɗen salmina merci Ti Diallo meɗen salmina kala ƴettuɓe tan mo jenti o page Nawna Chelli la page de l'éveil depuis Conakry meɗen jarna kadi kala wonɓe soutende oɗo page partout ko woni ɗon e nder aduna o kala wonɓe sodde produit ji amen formation ɓe produit ji amen lekkela mi anditina en kon yeeso mon ɗo ko wowɗo on ko Nawna Chelli thérapie ka page de l'éveil meɗen salmina on fof merci Diallo Mohamed Diallo merci Souleymane Ba merci beaucoup meɗen weltani on foppet moɗon en tori Allah subhanahu wa ta'ala mi anda kon non problème ma je ne sais pas c'est quoi ton problème mais je sais que tu as un problème que tori Allah subhanahu wa ta'ala jogiiɗo ko lannata yo sansane on problème ma ɗon o wattanamo neema. Assalamu alaikum wa rahmatullah.